Ini selain Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis lah, adakah PAS melihat peluang untuk menawan pentadbiran kerajaan negeri lain pada masa akan datang? Ada. Kita nampak kita ada potensi di Pahang, kita ada potensi di Perak, kita juga nampak ada potensi di Selangor. Kami takut. Takut? Jangan. Mr. Fong, jangan takut, Mr. Fong. Oh, Ada potensi sebab banyak isu-isu di Selangor, the unrest issue, yang mana kita nampak kita boleh menawarkan sesuatu yang lebih baik. I would like to put this way. Let us put aside on our belief and faith. That is belief and faith, is your belief, your faith, my belief, my faith. Itu kita dengan Tuhan kita. Tetapi dalam konteks how to build the state is a multiracial states. We must come to agreement that to run, manage and develop a multiracial states, kita mesti ada holding all the good values or universal values, nilai-nilai baik, good governance, integrity, justice, meritokrasi. Semua ini harus menjadi resepi dia. Kalau tidak, kita akan mula meletakkan sesuatu itu tidak pada tempat dia. So if we want to portray sebuah negeri, contohlah katalah Selangor kita take over, adakah kita nak memportraykan wajah Selangor ini akhirnya berubah dengan keadaan yang totally people cannot imagine what Selangor going to be? Tidak, PAS tidak akan melakukan itu. PAS akan memastikan everything that we do, which is currently done by the present government, which is good, will be continued. Kita akan pastikan yang mana mismanagement ataupun poorly attended akan kita perbaiki. But most importantly, apa yang kita nak make sure? Kita nak make sure when we become a government, kata di Selangor, di Perak, di mana juga, or Malaysia, kita can provide a direction. A direction. What is the directions that PAS is envisioned? Dalam konteks masyarakat majmuk, saya cakap masyarakat majmuk, everybody feel this is the country that they dream of. Maksud dia apa? Dia dapat segala bentuk yang sepatutnya dia dapat sebagai rakyat. Akses kepada keadilan, akses kepada pendidikan yang terbaik, akses kepada perkhidmatan kesihatan terbaik, akses kepada social engagement, akses kepada aktiviti ekonomi. Semua akses dia ni, dia merasakan being taken care by the government. Tidak ada bangsa yang going to be deprived apabila PAS menjadi kerajaan.